umunsi mwiza wowe wahisemo kubana natwe nkwaye ikaze muri amakuru yo ku itariki ya 21 Gatuna umwaka w'2020 mwawe ikaze aho muherereye hose abari mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afrika no hakurya iyo mugabane wa Afrika. Reka twongere kubaha ikaze kandi ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza muri iyi nkuru yacu y'akaganya. Tukaba rero tugiye kubakurikiranira hafi ibigendanye n'umuhango, akaba ari umuhango urimo urabera hano rero i Gatuna ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Ni inama ya kane igiye guhuza abakuru b'ibihugu bagera kuri 4, yaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndetse rero hakaza umuyobozi mukuru perezida w'igihugu cya Uganda MUSEVENI, perezida w'igihugu cya Angola, umuhuza muri iki kibazo hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Uganda ari wowe ndetse na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, akaba ari umwe mu bari hano i Gatuna. M24 TV natwe tukaba twamaze rero kwimurira ibirindiro i Gatuna kugira ngo dukurikirane byinshi bigiye bitandukanye live kabisa 5/5 kugira ngo buri muntu wari we wese abashe kumenya byinshi mu biri buganirweho muri iyi nama yabereye hano i Gatuna ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Akaba ariho rero iyi nama irimo irabera. Abayobozi b'ibihugu batandukanye bamaze kugera hano, cyane cyane umukuru w'igihugu cya Uganda perezida MUSEVENI n'umwe mu bamaze kugera hano. Bashize iminota mike amaze kuhagera, urabona imodoka nziza cyane rwose yasesekayemo hano i Gatuna. Akaba rero ari iyo modoka umukuru w'igihugu cya Uganda yajemo, ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame nawe akaba ari umwe mu bamaze kugera hano, cyane cyane rero dore ko iyi nama yamaze rero no kuba yatangira kubirebana n'aba bayobozi bombi rero bagiye kuganira hamwe ku bijyanye n'umubano w'ibihugu byombi. Ngira ngo rero byinshi mu biri buganirweho nk'uko ibitekerezo byagiye bitangwa n'abatari bake, cyane cyane rero ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'uruhande rwa Uganda, harimo rero ikijyanye n'urujya n'uruza. Iki ngiki rero ni kimwe mu bibazo biri kwisunga Uganda yifuza ko cyakemuka, cyane cyane rero ibijyanye n'urujya n'uruza, imihahiranire hagati rero y'ibihugu byombi. Mu kuba ikindi kandi umupaka wafunguka abaturage bakongera bakagenderanira ibihugu rero byombi, umubano ukaba wakongera gusubukurwa. Ngira ngo rero ibi ngibi ni bimwe mu byagiye bitangwaho ibitekerezo na buri muntu wari we wese wifuza ko rero umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda wakongera ukaba umubano uhamye, ibihugu bikongera bikaba ibihugu by'ibituranyi kandi bikaba ibihugu bihahirana. Ngira ngo ariko rero nanone umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe rero umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko inama iri buhuza abakuru b'ibihugu bimwe bakaba bitangaje ku mugoroba, yaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Angola, Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mupaka wa Gatuna itagambiriye gufungura umupaka. Ni mu kiganiro cyane na televiziyo y'igihugu mu rurimi rw'igifaransa nyuma y'amakuru yavuzwe ko rero ndetse n'amakuru yavuzwe na benshi ko amahirwe menshi ari uko iyi nama yasiga imipaka cyane cyane Gatuna ifunguwe. Nduhungirehe yagarutse ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi byatumye rero urujya n'uruza ku mipaka rucika. Yemeza ko rero yemeza ko rero hari igihari mu byatumye rero urujya n'uruza ku mipaka rucika, cyane cyane ku bigendanye n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Yagize ati rero inama ya Gatuna igamije kugenzura niba ibibazo byatumye urujya n'uruza rucika byaba byarakemutse. Hanyuma abakuru b'ibihugu barareba niba kuko ibyo byarubahirijwe, nibabona rero bihagije barafata umwanzuro. Ibyo ngibyo rero nibyo yagiye agarukaho umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Gusa rero ibingibi ntago bivuze ko mu gihe abakuru b'ibihugu baba basuzumye neza bagasanga ibyagiye biganirwaho byarakemutse ndetse bimwe mu byo basabye byarubahirijwe, ntakabuza rero ko ibijyanye n'urujya n'uruza bishoboka kuba byakorwa mu minsi ya vuba, cyane cyane rero kubirebana n'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Gusa rero namwe muraza kuduha ibitekerezo byanyu, mutubwire muti rero turifuza ko ibyakemuka mbere na mbere ari ibingibi. Igihugu cy'u Rwanda mu byo cyari cyarashyize imbere harimo rero ikigendanye n'uko buri munyarwanda uwo ari we wese ubarizwa mu gihugu cya Uganda ufunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko yarekurwa. Ibi ngibi ni bimwe mu byo u Rwanda rwakomeje kugenda rusaba Uganda mu kuza kwisonga rero ku ibyo bibazo. Hakazaho n'ikindi kibazo cya mbere kigamije rero kuba Uganda yashyikiriza u Rwanda bamwe mu bakorera muri Uganda, akaba ari bamwe mu bagize rero imitwe ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Rukavuga ruti rero Uganda ugomba kudushyikiriza abo bose babarizwa muri Uganda, bamwe rero mu bakoze ibyaha bitandukanye
harimo n'abamwe mu bagabye igitero bo mu mutwe w'inyeshyamba za Rudurunana, akaba ari igitero cyagabwe mu karere ka Musanze. Bakavuga bati rero abishisha aho ngaho bose n'abahungiye aho ngaho badushyikirize, hanyuma rero natwe tube twakemura ibibazo bitandukanye biri hagati yacu. Kuba rero Uganda ishinja u Rwanda ko abanyarwanda ari intasi, u Rwanda rwo rukavuga ko rero nta mwana wajya gutata cyangwa se umubyeyi, umukecuru, umusaza. Bakavuga bati rero Uganda mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye yagiye ikorera abanyarwanda bari hariya mu gihugu cya Uganda, baba bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, abagiye bakorerwa iyicarubozo, abambuwe imitungo yabo. Nk'uko rero Uganda kandi yagaragaje ubushake mu gukemura iki kibazo, nanone ntabwo twabura kubishima. Bakaba rero bararekuye abanyarwanda benshi bagiye batandukanye. Mu minsi ishize baherutse kurekura abagera kuri 13, barimo rero n'umugore wari Rutagungera, akaba ari umwe mu baherutse kurekurwa na leta ya Uganda, bari bafungiye hariya mu gihugu cya Uganda. U Rwanda narwo rero rukaba ruheruka kurekura 20 mu bari bafungiye hano mu gihugu cy'u Rwanda, harimo 3 barangije ibihano byabo, harimo rero n'abandi bari barinjiye mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abo ngabo bose bakaba baramaze koherezwa iwabo. Uganda nayo ikaba yaramaze kurekura abo yari isigaranye ndetse n'abo yari ifite. Banavuga ko rero mu bo barekuye harimo rero n'abagera kuri 2 mu bagabye igitero mu karere ka Musanze, bakaba baramaze gushyikirizwa inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Rwanda. Urabona ko ibintu birimo bigenda neza, ndetse rero bimwe mu bitangiye kugenda biganirwaho hano akaba ari ibirebana n'amasezerano ya Rwanda yashyiriweho umukono muri Angola. Bakarebera hamwe rero uburyo ibigendanye n'inama zagiye zaba inama z'abakuru b'ibihugu ziheruka zigera kuri 3, ndetse rero n'inama z'abahagarariye ambasade, cyane cyane rero Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga gihugu cya Uganda, yaba kuri Sam Kutesa ndetse yaba na Minisitiri Vincent Biruta, ndetse rero yaba na Ambasaderi Olivier Nduhungire. Abangaba akaba ari bamwe mu bakomeje kugenda rero bagaragaza ubushake mu kuba ibibazo byakemuka, cyane cyane rero biciye mu biganiro byagiye biba. Mu kuba rero abangaba baragiye bakora ibiganiro bibanziriza iby'abakuru b'ibihugu mu kurebera hamwe rero uburyo ibyagiye bishyirwa mu masezerano ya Rwanda byakubahirizwa. Bimwe rero bisa naho byamaze gukemuka, ndetse inkuru nziza yamaze kumenyekana i Rwanda nuko Charlotte Mukankusi, umwe mu bo u Rwanda rwavugaga ko rero akorera ingendo mu gihugu cya Uganda, akaba akorana n'umutwe w'iterabwoba cyangwa se umutwe w'inyeshyamba za RNC zigamije rero guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu Charlotte Mukankusi pasiporo ye ikaba yamaze kuba yakurwaho mu buryo bwemewe n'amategeko. Ni pasiporo yari yarahawe n'igihugu cya Uganda, nk'uko u Rwanda rwakomeje kugenda rubigaragaza, kagaragaza ko uyu Charlotte Mukankusi ari umwe mu bagirira ingendo zitandukanye mu gihugu cya Uganda, ndetse kandi akaba ari n'umwe mu bafatanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko The New Vision yabyanditse. Ndetse kandi nk'uko umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabigarutseho, yavuze ko Charlotte Mukankusi pasiporo ye rero yamaze kuba revoked, nk'uko byanditswe mu rurimi rw'icyongereza. Ati rero the passport has been revoked. Akaba ari pasiporo ya Charlotte Mukankusi wakoreraga ingendo mu gihugu cya Uganda. Ni inkuru nziza kandi rero ni inkuru igaragaza ko igihugu cya Uganda nanone cyiteguye mu kuba cyakemura ibibazo biri hagati yacu n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero bigaragaza ubushake ibihugu byombi bifite rero mu kuba byakemura ibyo bibazo byombi, bikomeza rero kugenda bigaragara ndetse bikanagaragaza uburyo Uganda rero yiteguye kuba yakemura ibibazo byayo n'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane biciye mu nzira rero ya demokarasi, biciye mu nzira y'ubumwe, bikanaca no mu nzira y'amahoro. Ariko cyane ibyo byose bikaba byagerwaho ndetse bikaba byanagerwa hari uko abayobozi batandukanye bagiranye ibiganiro bitandukanye ku birebana n'ishyirwa rero mu bikorwa by'amasezerano ya Rwanda. Ngira ngo rero ni ikintu cyiza ku ruhande rumwe, ni ikintu kandi kigaragaza ubushake bwa buri wese mu gukemura ikibazo. U Rwanda rwagiye rugaragaza inshuro nyinshi ko rufite ubushake ndetse n'umuhate wo kuba rwakemura iki kibazo, nubwo ku ruhande rw'igihugu cya Uganda hagiye hazamo igisa rero n'ikintu kijyanye no kugorana ku byagiye rero bisabwa Uganda, ariko rero ikaba yaraje kuva ku izima, nk'uko perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni umunsi rero nyirizina wo gusoza umwaka w'2019 batangira umwaka mushya w'2020 yijeje abagande bose ko ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Uganda agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo kibe cyakemuka. Yagiye atumaho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda
amwoherereza intumwa ariwe rero witwa Adonia Aibale uheruka mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari umwe mu ntumwa ziheruka mu Rwanda zari zizaniye ubutumwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bwari ubutumwa buturutse ku muyobozi w'igihugu cya Uganda ariwe Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ibi ngibi rero bikagaragaza ubushake abayobozi bafite. Aibale nawe rero ageze mu gihugu cya Uganda yashyikirije Museveni ubutumwa yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mu nkuru duheruka kukugezaho, akaba rero Perezida w'igihugu cya Uganda Museveni yarishimiye uburyo umukuru w'igihugu yakiriye Adonia Aibale ndetse n'ubutumwa yamuhaye bukaba bwaramugezeho ku bigendana n'aba bakuru b'ibihugu. Reka rero twitege byinshi bitandukanye, turahari 5/5, turi hano Gatuna, niho twamaze kwerekeza, niho rero mikoro zacu twazerekeje kugira ngo buri muntu wari wese amenye amakuru agezweho ku birebana n'igihugu cy'u Rwanda. Umunsi mwiza, ibihe byiza.